يجب ديتنا باشتر تلفون أخوة بزبرين. Please rotate your phone for a better view and experience. Girtina velatin Kurd ji ali rejima Iran ve berdewame. Li berdewamia bin çavkirina xoserane ya velatin Kurd li rojhilate Kurdistane ji ali rejima İslamiye Irane. Se velatin din ji hatine girtin u bo jihek nekşuya hatine vegu hastin. Peka rapora çav newse şevane pencere bendan hezen hov en itilata rejime velatiye ki Kurd e binave sabir mamşekh e temen çil sali yeşelke bajare neşede. Li dema kuli maşina Suede buye bi away ki hovane u bi tunduciyeve ji aliye hezen itilata rejime li bajare neşede hatiye girtin. Peka rapora hengave hezen itilata rejime li bajare mihbade de li roja yekşemi heftere bendane çalakvane ki jingeh pareze binave Zagros Resuli selke bajare mihabade bi away ki xoserane u be belgeya yasayı hatiye binçavkirin. Live der hekede u peka rapora Kurt baye heftiyek beri nihaliye kere bendane de ji Pervin Edwai çalakvana medeni u girtiya siyasiya bere ya xelke bajare meriwane pişti bank heşkirin bo idareya itilata rejime li bajare meriwane hatiye girtin u tizanyariyek zedetir lider hekke dera ve keça Kurd liber dest nine. Evvelatin Kurd be belgeya yasayı bi avaye xoserane ji aliye itilat rejime ve hatine girtin. U sedema bin çavkirin u tohmetin sepandi bi ser vanjiwanen Kurd u cihera girtina vanji ne hatiye zanin.